Yesu ashimwe kandi umugoroba mwiza kuri bwe mwese, none kandi igitondo cyiza bitewe naho uherereye, none kandi igicamunsi cyiza bitewe naho uherereye. Ndagusuje cyane, nitwa Evangeliste Mbabazi, ni wa mukozi w'Imana nkuko bisanzwe muhora mubana kuri Mwemere Kabo TV. Iyi ni channel nyuzwa ijambo ry'Imana, indirimbo se, amasengesho. Ndagira ngo kandi nkwibutse kujya ukanda subscribe kugira ngo ujye udukurikira uko tuhageze, hanyuma ukore like, udukunde, hanyuma kandi unakore share, usangiza abantu ijambo ry'Imana riba ryatambutse. Niba ufashijwe, sangiza abagenzi bawe nabo bamenye umugambi w'Imana kuri bo. Uyu mwanya wo nje numva nje kubasengera, ndagira ngo usengere. Ndumva umwuka amata kugusengera aho uri hose, ndagira ngo wizere Imana dusengane. Iri sengero ry'inota ingana gutya, ndagira ngo turisenge mu izina rya Yesu. Umuririmbyi yaravuze ngo Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe. Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe. Marira wahinduye umunezero. Marira wahinduye umunezero. Ndagira ngo wizere Imana dusenge Imana. Ese hari amarira ku buzima bwawe Imana yahinduye umunezero? Ese hari igihe wabonye neza y'Imana? Hari undi wavuze ngo wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza ihambaye. Telas ineza, wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza ihambaye. Hari ineza y'Imana wigeze kubona. Ibuka ca gihe kwa muganga ugiye kubyara, abandi barapfuye urataha. Ibuka ca gihe mu bihe byari bigoye ubuzima bwawe, uzi ko ugiye kumwara, ubona biremeye. Ibuka ca gihe amakuba yagusatiriye, talopifosi edro, intambara zakubaye nyinshi, Imana iragutabara biremeye. Ibuka ca gihe ugeze mu ngorane, abantu bagutaye, bene wanyu bagusize, family zakuretse, amahanga yakuzinutswe, amafaranga abaye ubusa. Ibuka urya munsi Imana yarakoze. Talase edor. Ndashaka dusenge Imana, ugendere ku by'Imana yakoze, wizere ko n'ibindi Imana iri bubikore. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, uri ubutabazi wacu. Sengeye aba bankurikiranye kuri iyi channel, sengeye abazankurikirana mu izina rya Yesu. Ndatura umugisha w'Imana, ndatura ubutabazi bw'Imana, ndatura ineza y'Imana, ndatura kurengerwa n'Imana, ndatura gutabarwa n'Imana. Ntegetse ubuzima kugenda neza, ntegetse iyi ngumba gutwita, ntegetse uburwayi gukira mu izina rya Yesu. Uyu maze igihe kirekire kwa muganga, nahaguruka agende. Uyu maze iminsi atabyara, iyi myaka atabyara, uko yaba ingana kose, we wahaye Penina ku edopifosi kadrere ugahana kubyara, we wahaye Sara kubyara, mu izina rya Yesu Kristo. N'uyu nguyu nabyare, n'uyu mugore nabyare, n'uyu nabona umwana, niyakire ubutabazi, niyakire kunesha, niyakire gutsinda. Haleluya. Ni ureba mu nda y'ingumba, akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira, arashoboye. Ni ureba mu nda y'ingumba, akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira, arashoboye. Mwami Yesu,
ni wowe ureba mu nda y'ingumba ukabona ko azaturuka mu rubyaro. Nsabe y'umugore kubyara, nsabe y'umugabo kubyara, natuye ihumure kuri uyu muntu mu izina rya Yesu. Uyu muntu umaze igihe kirekire mu ndwara, byaranze kwa muganga, byaranze. Uyu ugize igihe kirekire aryamye kubw'uyu mugongo, muhagurutse. Uyu ugendera mu kagare, muhagurutse mu izina rya Yesu. Uri Imana ishobora ibintu byose. Natuye ubuzima, natuye kubaho. Nsabiye uyu muntu wakubonye mu gihe cyatambutse, n'uyu munsi yongera kubone. Bamwe bakoze impanuka barapfa, uyu yarasigaye, nubwo agendera mu mbago ariko aracariho. Komeza amagufa ye, shigikira intambwe ze mu izina rya Yesu. Uyu muntu ukwizeye umugirire neza, uyu muntu ukwizeye umwagure, uyu muntu ukwizeye detati eglore. Uyu ucuruza bikanga ntibigende, reka uyu munsi bigende. Uyu baroze, reka the before ibintu bive ku buzima bwe. Uyu byanze, reka byemere mu izina rya Yesu. Uyu nguyu kwaka inzu buri munsi kuri Kanyarira, ku misozi, Ndabirambe, mu butayu, mu buvumo, numwumve umuremera amateka kala sitibe fodre. Amateka yawe nahinduke kuko wizeye. Akitabarwa n'Imana, akiri neza y'Imana, bikubera uko wizeye. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, nkwatuyeho ubuzima bw'Imana, nkwatuye neza y'Imana, amahoro y'Imana, umugisha w'Imana uze kuri wowe, niwakire gutabarwa. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, ibigatuma uteshuka ngo ureke Imana. Mana idahemuka, ijya uyizera. Imana iguhe umugisha. Wizera Imana uzatsinda, wizera Imana uzatabarwa, wizera Imana uzanesha. Imana iguhe icyemeza abantu, Imana iguhe ituma wishima, Imana ikuremera ishimwe ubuzima bwawe. Aho uvuka Imana ikuremera ishimwe, aho utuye Imana ikuremera ishimwe, aho wiga Imana ikuremera ishimwe, aho ukorera Imana ikuremera ishimwe, aho washakiye n'aho washatse Imana ikuremera ishimwe. Mu mateka y'iwanyu mabi before eglore, Imana yakuvanemo ikuremera ishimwe mu izina rya Yesu. Amen. Akira ubutabazi mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Asante.